Nel nome di Tata, Dio, di Spirito Santo. Amen. Señor sea con vosotros. Su buen día, mi hermana en Cristo. Ibong binim na nossa celebração de santo sacrifício de missa. Romanang estimalaga nós confessar nós pikanan pa nós por celebrar non manera tigno e misterio nan sagrado de nos fe. Mita confessar na Dios Todopoderoso e delante de turaki presente, come a pecamos ya tanto pa pensamento e palabra, pa lo que me hace a quedar sin hacen, pa mi culpa, pa mi gran culpa, pese me taroga la Virgen María, turang el Santo, e boso me romanang, deresa pa mi na Señor nos Dios. Mara Dios Todopoderoso, por muéstranos misericordia, perdónanos picanan, y líbranos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Láganos reza, Dios Todopoderoso, boa crea-nos pa formon union kubong, y aduanos bienang panos provecho. Maranos usay bienang aking según bodiseyon, panos no perdebo poi vistang. Isa que nos tapidibo, pa medio de Jesucristo buyum e nos Señor, co como Dios tabibam e reina kubong, de unidad de Espíritu Santo, dentro siglo de siglo nang. Awan sa bay sinta, panos ko siya lektura ng. Lectura for di prime carta di San Pablo na Kristiyanang di Corinte. Rumanang, paloke tatrata asunto di soltero nang no haya ningún mandamento di Señor. Mamitaduna mi opinión como gente cu danki na gracia di Señor ta digno di confianza. Mitahaya ku de situación crítico ku nosta viva aden tamiho pa un hombre queda manera eta. Boting un esposa no busca moda di parti di G. Bota soltero no busca un esposa. Ma si bo casa nota un pica bota comete. Anto si un mujer soltero casa nota pica e ta comete. Pero mi quier salva boso die problema nang kuhende kasa tahaya nang kune deng vida. Lo que mi quier men rumanang ta esaki. No asobra mucho tiempo más. Pesei for the hour es nang kuting un señora me viva como si fuera nang no tiene. Es nang kutayoga como si fuera nang nota tristo. Es nang kutahari como si fuera nang nota contento. Es nang kuakumpra algo como si fuera nang no nada. Es nang kutatrata ku asunto nang di mundo como si fuera nang no ta completamente ocupada con ecos ng Pasobra el mundo manera nos conoce ahora lo pasabay. Palabra de Dios. Está alabado, Señor. El refrán de Salmo está,
Señor Tarey, dune homenaje. Nostur, Señor Tarey, dune homenaje. Larabo belleza, lanta amor di Rey. Etabo Señor, dune homenaje. Ciudad de Tiro, lo bini cu regalo. Es dan más rico di pueblo, lo quier gana bo favor. Nostur, Señor Tarey, dune homenaje. Den bistik multicolo, nang tahibeser karey. Sige padama nang di honor su amiga nang. Turta escolta te cercabo. Baudi grito di entusiasmo cu gran alegría nang tadrenta den palacio di rey. Nostur, Señor Tarey, dune homenaje. Boyung nang o rey, lo tuma e puesto di bo grandi nang. Lo bo nombra ng príncipe de genter e país. Mi quier plama bo fama cerca tur generación. Panasyon ng alababo patur eternidad. Nostur, Señor Tarey, dune homenaje. Nos talanta para pascucha el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Feliz están cutende palavra de Deus com coração noble e bom. Tene duro na palavra, perseverar e carga fruta. Aleluia, 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 aleluia. Señor sea coboso. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En el tiempo ayan, Jesús hacía su vista riba su discípulo y avisan, feliz buso kota pober, reino de Dios ta paboso. Feliz boso koting hambera waraki, boso barika lota iena. Feliz boso kota yora awarakin, boso loharin. Feliz boso taora hindi o diaboso, retsasa boso, sunram ipapya malo di boso, pamotibo di iyo di hindi. Orakos ng akipasang, bula de alegría, den cielo, tengo un recompensa grande paboso. Nota asini, mes ng antipasado ng atrata e profeta ng, maay di bosong, bosong kotariko, ya boso haya boso consuelo. Ay di boso kotakana kubarikayeng, boso lupasa hamber. Ay di boso ko aworaki, tahari, boso loteneriu e yuram. Ay di boso, uraturin ita papayabong di boso, pasobra taasinimes ng antipasado ng tabatapapyang di profeta ng falso. Rumanang palabra de Señor.
Sulagan nos sintaon ratong. Subon dia mo tsanang. Buen dia, hopi bong. So, iprome pregunta, paki konosta aki? Ki konosta bay hasi aki? Boso no sa? No? Maestro, no abisa nada? Paki kuminos, mister, king ikas aki? King? Boso no sa tampoko, isa kita ikas, kas di Diyos. So, pibong isa kita ikas di Diyos, nos tata. Inosta aki, awi mainta, no? Kisera patreskos. Prome, nosta aki, pa resa, no? Nosta aki, pa kanta, no? So, inosta aki, pa escucha palabra de Dios, ¿no? Claro? So, paresa, pa canta, na honor de Dios, y después pa escucha, ¿no? Palabra de Dios. Isa kita nos meta, awi mainta. Pakikonos Mr. Reza, papidi Papa Dios pa comenzamento di anya escolar aki, nos tapidi Papa Dios pa compañanos, no? Nos tapidi Papa Dios pa proteanos, no? Nos tapidi Papa Dios pa bendiciona cada un di nos, no? So isa kita nos orasyon, nos pedimento na nos Tata Celestial. Ita binasta tabay resa tam, nos ta incluye ding nos orasyon, nos maestra y maestro nang, nos mayor nang, no? Pananghaya bung salud, pakwida nos, pananghaya mas inspirasyon, no? Pa asinyanos, no? Ipananghaya bung forsa, pa guianos, no? De nos vida mientras ko nos tabata sinyando, no? So, isa kita nos pedimento tambe, no? Sabi say, nos taki, isa kita ikas di Diyos, isa kita no taon lugar, pahungga, no? Isa kita un lugar, paresa, no? Pakanta, paalaba, i-adora Diyos, no? Si, so, pise, nasa oran tempo de cantica nos mister canta, no? E después nos ta sigi reza. Si? Okay, hope bong. Awor me romana den Cristo, aki nos attende den, well, iprome lectura ta po de carta di San Pablo na Cristiana di Corinto, isaki tabi sa asunto de soltero nang, no? So, isa kita labisa ko San Pablo labisa kinuahaya ningun mandamento tocante vida aquí, no? So if we talk about celibacy, for example, pa pastor nang pakikunos no por akasa, isa kita verdad ko noting un mandamento divino tocante se silibasya ta isa kita un manera disiplina so na parte de nos panos por duna henternos atensyon panos parokiano nang no sa kita undi motibo nang mata verdad ko itinoting ninggong mandamento di origen divino. Isa que San Pablo tabi sa nos noting ningún preferencia tocante estilo de vida, soltero o casa nang ta igual, no? El avisa el especial asigi, ko si bata casa viva, ta como si pera ko bunoting casa, si bata soltero viva, ko bunoting opiora,
no, como si fuera, bueno, feliz of algo así, na of kumpra, so, kisa viva como bunoting nada, no? Pakiko, paso para la visa, torcos, ta kiriba mundo aki lo pasa, no? Lo que está permanente, riba mundo aquí, ta cambio. Isa kita constantemente nos por reparar. Ding un cambio ding riba mundo aquí. No ad nada ta permanente. Tapi say, nos mister pone más atención na kos ng di cielo na lugar de kus ng mundano. Deng dos lectura, Jesus isa kita konostaya na English, Beatitude, no? Or Sermon on the Mount. Ila comienza, feliz, boso kata pober, reino de Diyos ta paboso. Feliz is ng buta hamber, feliz buta yura Cristo, no? Pakiko, isa kina promiluga, Cristo, nota glorifica, nota canoniza pobreza, o tristeza, no? O hambra, no. Isakin ta solamente nang Jesus llama ng feliz, pasobra, ora nang ta eksperyensya pobreza, hamber, set, o tristeza, isakit kunang ta rekonose, kunang mister di yudansa di Diyos. Tapi say, ora nang ta rekonose kunang ting mister yudansa di Diyos, Diyos nanta doon na Diyos a oportunidad pa mihura ng vida. Diyos a premente, sinanta habre ng mes, Diyos lotraha pa ng bienestar. No solamente riba imundo aquí, mas bien riba imundo kuta bine. Tapi say, Jesus sabisa ko, pobreza, no? Isong ko ta sente pobreza, hamber, o tingsit, o tristeza, ta mas bendisyonan, ko is nang riko, pasobra riko nang tapoko-poko, nang tasera ng korason pa Diyos, nang tapon, poko-poko ng tapone, mas konfiansa din ng riqueza. Si, nang tabiba feliz aking, nang takotento aking, na eksperyensya felicidad ding imundo ko tabini. Pasobra ng ahaya ka ba ng rekompensa. So isa kiloki San Lucas ta bisanos, no? Tapi say, labisa ko is nang the pober ta mas bendisyonan. Pasobra Diyos sigur lotraha dinang banda. Lotraha pa bienestar dinang. Itambing isaking ta bisanos tambing ko Diyos por traha mas hope, mas bien, o por logra mas hope, ding nos pobreza na lugar de nos riqueza. No? So tapisay, sinos ta mira, sinos ta kisas riba imundo aki, no? Nos ta experiencia, isay, nos mesta, sinti ko nos ta mas bendisyonan. Kodeng eksperyensya humanong, ora nos ta siente pobreza, dificultad di bidang, isa kita tempo ko nos ta busca Diyos kuturnos enerhiya, panos por alcanza por a vida difícil. Si no está rico, si no está contento, no, si no está feliz ahora aquí, nos nota duna más atención, no, pa busca Diyos, no. Tapi sa ita manera poco nos ta seranos corazon na iyudansa di Diyos. Tapi sa is ng pober ta mas bendisyonan. Pasobra nanta habre ng mes, nanta busca Diyos su yudansa. Awala ganustur alanta para,
no? Nós vai seguir